mfite imyaka 15 nibwo umugabo yahise apfa numva n'ibintu mburi igisubizo ico gihe ta mwana nari mfite wenda ndashobora kuba no kwicara nta bundi buryo kandi ari nkiri umwana mutoya ibintu bisa nk'ibincanze mu buzima isa nkugize ihungabana 2008 mu kwezi k'umunani tariki 13 umugabo wanje arapfa maze umwaka ushatswe nibwo umugabo wanje yahise apfa dusanga imihana n'amatongo dusanga nta kintu dusanga icitwa itungo ryose nta kintu kikihaba. Mwaramutse abandi mwiriwe bivanye naho umwe wese aherereye twongeye kubaha akaze kuri chaîne yacu IMUHIRA studio tunagushimira aho maze gukora subscribe nawe utarayikora kugira ngo ubashe kuyikora uzukurikirana ibiganiro byacu byiza bya chaîne yacu IMUHIRA studio. Uyu munsi dufite umutumirwa wacu udasanzwe n'umutumirwa ufite amateka arabanza bibwire batamuzi kugira ngo mubashe kumumenya. Guhaye ikaze cyane mutumirwa wacu kugira ngo ubashe kwibwira abadukurikiranye kuri iyi chaîne yacu. Karibu wibwira abadukurikiranye. Amazina yanje nitwa Nyahumure Chantal kandi umukobwa w'umunyamurenge umukobwa w'umuzigaba komoka mu karere k'Imurenge ahantu hitwa mu Bibogobogo. Murakoze cyane umutumirwa wacu kwibwira abadukurikiranye tubwiye uko uva Imurenge uva mu karere ka Bibogobogo ubu nyine ubarizwa hehe kugira ngo abantu babashe kubimenya neza nimbukira Bibogobogo sinzi. Ubu nyine perereye mu gihugu cy'u Burundi ahitwa i Bujumbura niho ndi kuri amasaha niho nicaye. Umuntu akureba gutya arashobora kwibaza ati se uri umudamu cyangwa uri umukobwa wagerageza kubwira abantu kugira dutangizanye ikiganiro neza bagusobanukiwe uriwe. Cyane nibaza ko tuvugana ndi umukobwa. Uyu mutumirwa wacu twabatumiye kuri uyu munsi n'umwe mu bagizweho n'ingaruka n'izi ntambara ziri kubera iwacu. Afite byinshi cyane byo kutuganiriza muraza kumva mwe muze gutega amatwi gusa. Umutumirwa wacu watangira utubwira tumaze kumva amakuru ko hari ingaruka kiza kugezeho twafashe umwanzuro wo kugutumira kugira ngo tukuganirize. Murakoze cyane. Nibaza ko urugendo ari rurerure rw'ingaruka zanje nagiye mpura nazo bivanye n'intambara zo muri Congo. Urumva naravutse nisanga muri Congo, nisanga ndi umunyamurenge, nisanga mfite ababyeyi, mfite data na mama. Twari dutuye Bibogobogo ahantu bita mu Bivumu niho navukiye. Urumva ko navutse mu muryango w'abana 5 niko twari tuvukana. Hanyuma haza kuba intambara iriya yabaye itsembatsemba y'abanyakabera. Ya ntambara nubwo yabaye nkiri muto cyane ntobasha kumenya indo n'indo ariko hari imwe na imwe ngenda nibuka nuko iyo ntambara ibaye yabashije gutwara papa wanje umzara. Intambara arapfa na murumuna wanje umukobwa nawe yajanye na papa. Urumva mu rugo twasigaye turi abana 4 abahungu 2 n'abakobwa 2. Kubw'amahirwe na mama aja gusigara nubwo hariho n'abandi benshi bari bagezeho n'itsembatsemba. Nanje uvuga hari hamwe barandashe ariko kubw'amahirwe sinapfa ndarokoka. Ubwo Imana ari kifite umugambi. Ico gihe hahise haba nyine urumva ko hapfuye abantu benshi. Urumva niko dufite kirengera ariko ubw'amahirwe kubwo Imana ibigifite umuntu umugambi twarahunze duhungira mu gihugu cyo mu Rwanda. Twari abana bato cyane tugeze mu Rwanda baratwakira turahaba imyaka ishize hashize imyaka 2 cyangwa 3 nibwo ababyeyi bavuze reka dusubire mu gihugu cacu
yuko wenda amahoro yaba yarabaye, bumvishe ko abandi bariyo batuye. Icyo gihe ababyeyi bahise bafata imyanzuro baragaruka dusubira muri Congo. Tugeze muri Congo urumva ko rwari urugendo rurerure. Muri Congo icyo gihe papa bapfuye, bapfagira amatungo. Hanini muri Congo urabizi ko abantu ari cyo kiba kibatunze, umuntu utabufite amatungo biba bigoye cyane. Icyo gihe twasubiye muri Congo dusanga imihana n'amatongo, dusanga nta kintu, dusanga icyitwa itungo ryose nta kintu kikihaba. Urumva rwari urugendo rurerure, ba mama bafashe umukingi muremure baratangira bariremarema ubuzima. Ubuzima buba ubuzima busanzwe nyine, ariko ubuzima bugoye bwo gushakisha, bwo kugira ngo basure bireme kandi basure babone ko twabasha kubaho. Twakomeje tubaho, tuja ku ishuri turiga, nyine bigoye ariko Imana igenda idufasha turiga. Urumva niyo twatangiye primaire turiga, icyo gihe niho natangiye ndiga primaire, ndangiza primaire ngeze mu wa mbere secondaire. Nanone muri Congo hari n'uburi nta mutekano wari uhari, kubera ko abantu bicara bahunga, ukumva uyu munsi baraye mu gihuru, uyu munsi bagarutse. Ariko nyine urumva ko bwari ubuzima bwacu, tukavuga ati ubuzima ni ukubumenyera uko buba bumeze kose. Icyo gihe ngeze mu wa mbere secondaire nibwo habayeho ndashakwa bisanzwe. Muri Congo abana bakunda gushakwa ari batoya, n'imico yacu navuga ko sizi ko noyita ko ari mibi cyangwa ari myiza, ariko ntawamenya. Icyo gihe nabashije gushaka. Ubwo washatswe ufite imyaka ingahe? Nashatswe mfite imyaka 14. 14? Wiga mu wa mbere secondaire? Mu wa mbere secondaire. Nari mfite imyaka 14 ndashakwa. Wakoze ubukwe se cyangwa warabombotse? Urumva ko muri Congo habaye ibintu, muri Congo haba ibintu byo kubwira, sinzi ko icyo gihe haba ari ibintu byo kubwira niba wakunze umukobwa ugahita uzi ukamutwara. Ndibuka ko jewe bantwaye ko ku nguvu baranjana, shikeyo ndarayo, mu gitondo baza kunkurayo, nyine kubona ko babona ko imyaka yaje ari mikeya baraza barantahana, kubera ko nyine community yacu ntiyari yemerewe, Methodiste yacu ntiyari yemerewe yuko umuntu wabombotse asura garuke. Icyo gihe abapasiteri barateranye baravuga ati nyahumure, wabombotse subira ku mugabo. Icyo gihe ndabyibuka n'amarira menshi, ndavuga ati takundi mama. Urumva ko ndera afite nawe uburyo ari bubashe kwikura mu bandi, aravuga ati nta kundi genda wubake, kubera ko hari hateranye abashefu, haza abapasiteri, nyine ibintu nyine bisa nkaho nyine bizumvikanye yuko ngomba gusubirayo. Icyo gihe nsubiyeyo mu rugo, shike nsanga urugo nta mahoro, ndubaka. Ndetse hamwe natekereza se ukuri ko cyari kingaruye kugira ngo wenda asubire imuhira, maze nk'amezi angahe. Urumva ko nasanze umugabo waje ari umugabo ukuze, ari umugabo ufite ibitekerezo, abasha kumfata nyine nk'umugore, abasha kundera neza, amenya agaciro kawe, amenya agaciro kanje. Urumva ko icyo gihe nisanga meze neza, ndi mu rugo ndatuza cyane. Icyo gihe nsubira mu ishuri, nijoro wa kabiri wa secondaire. Umugabo wanje ahise avuga ati subira ku ishuri kubera ko uracyari umwana kandi irifo yuko wiga. Nahe ndabikunda, nsubira ku ishuri ndiga. Amahirwe makeya, urumva ko umugabo nashatswe mu kwezi kwa 5. Hanyuma kuhe mwaka? Umwaka 2007. 2007 nibwo nashatswe, ko habe mu mwaka 2008 mu kwezi k'8 tariki 13 umugabo wanje arapfa. Maze umwaka ushatswe? Maze umwaka ashatswe nibwo umugabo wanje yahise apfa. Apfuye n'ukuri byari ibintu ntari kubasha wenda gusporte ngo menye ko nabyitwaramo, byarantunguye. Ubwo yapfuye wewe ugeje ufite imyaka ingahe? Yapfuye afite imyaka 15. 15? Umaze umwaka ushatswe? Maze umwaka ashatswe, ufite imyaka 15 nibwo umugabo yahise apfa. Numva n'ibintu mburi igisubizo. Icyo gihe
nta mwana nari mfite wenda ndashobora kuba no kwicara nta bundi buryo kandi nari nkiri umwana mutoya ibintu bisa nk'ibinshanze mu buzima bisa nk'ugize ihungabana umwanzuro bahita bafata umwanzuro ati wowe nta kundi ni ukugaruka ugataha ukaja imuhira iwanyu. Ndibuka baje kuntora, hari abagore baje kuntora bagenda bankurura ngenda navuze induru cyane banjana bashira. Wanze iyo nduru wayivuzaga wanze kuva aho ngaho umugabo yaragusize nyine. Urumva iyo nduru navuza nabonaga ko ari ibintu bidakunda muri jewe kuba nogenda no subirayo kibimbayeho nyine kubera agahinda ke. Kumva ko ushobora kuguma aho ngaho. Ndavuga ati byose nkabona ntaho ngiye, nkabona ntanaho nkabona kwicara ni ibintu bidashoboka no kugenda nawe uje kuba umupfakazi kumva navyo n'ibindi bintu biremereye. Na hato kubera ko nari umwana ntabasha no gutekereza cyane ngo menye wenda ko wenda ubuzima wenda imbere bwoshobora kuzahinduka numvaga ko birangiye waje ico gihe bahise bantwara baranjana bangeze muhira kubera ko mama nawe urumva ko yari umupfakazi ukiri mutoya, mama nawe yabashe gupfakara akiri mutoya. Mpageze urumva ko hasiyo habikiriyo haba amarira menshi. Dusubiye inyuma bukeya ubwo umugabo wawe yishwe niki? Umugabo wanje yishwe n'intambara zishe ba data nawe nizo zabashe kumwica, ntabwo ari ingwara n'intambara zamwishe baramurashe. Ziriya ntambara nyine ziri kubera iwacu, ziriya ntambara zibera muri Congo nizo zamuhitanye baramurasa abasha kubura ubuzima. Narivuze ngo ngeze muri wacu byabaye ibintu ntabasha kuba nasobanura, byari ibintu bigoye cyane. Ndagenda nashika muhira urumva ko nije mfura ya mama yari mutoya, abandi bana barumuna banje bari batoya. Urumva ko ubuzima kugira ngo mama abashe gufata ubuzima bwabo bana asubira afata n'ubuzima bwaje je kera mbaye n'undi muntu sinkira umwana wenda ngo ndi umwana nari umugore mbivuyemo. Zabaye nk'ibihindura ubuzima bwacu bidutwara kure. Bidutwaye kure niho rero hahise hafata umwanzuro wo kuvuga ati bamuyomba bari ahantu baravuga ati nyankure haze tubane kugira ngo tubashe kumenya ukuntu musporte kabasha wenda kuba yagarura ubwenge ku gihe. Ndibuka ico gihe bamwe barotiye mu Rwanda baranjana mu Rwanda muri uwo mwaka nyine urumva ko umugabo wanje yarapfuye ntabwo namaze iminsi. Umugabo yapfuye mu kwezi k'8 mu kwezi k'11 nibwo banjanye mu Rwanda. Ngeze mu Rwanda naho byabaye ubuzima bugoye nyine. Ubuzima nari ntariyakira, numvaga narahungabanye mu mutwe, numvaga ntazi uwo ndiwe, numvaga ntazi wenda icyerekezo canje. Ni ibintu biteye agahinda gupfakara ukiri umwana mutoya ukingana gutyo, ni ibintu bidashobora kwihanganirwa na buri wese, ni ibintu bibabaje cyane ku muntu uwo ari we wese ubyumvishije. Batubwiye ko uwaburiye iso ikabera ariho papa wawe yitabiye Imana. Ico gihe mwari kumwe, mwabashije kurokoka gute? Cyangwa yari kabera wenyine mwe wenda muri ahandi, byagenze gute? Urakoze cyane. Urumva papa twari turi kumwe, twekaba dutuye ahantu ku misozi turamanuka. Hari abantu bamwe bari bamanutse baja ikabera, abandi bamanuka baja mu Gweba. Twe twari abantu twari mu Gweba. Urumva ko ari kumwe na papa. Urumva ko twari ngwicaye mu nzu twese, inzu imwe ndavyibuka. Ibintu umuntu yabonye akiri muto ugerageza kuvyibuka. Twari twicaye muri saro, hinjira umuntu yari afite imbunda yari kwasisha amaguru, abasha kurasa abantu kubera ko papa yari afite umwana w'umukobwa murumuna wanje wapfuye, niwo babashe gupfana bombi. Ubwo yahise amurasiraho direct mu nzu? Aho mu nzu nyine. Kubera ko yari famille yanyu gusa cyangwa hari abandi bari baje kubataramira?
oya yari famiye y'abantu benshi kubera ko twahunze turi umuhana twese bagenda baba mu mazu bakagabura amazu abantu wenda bakavuga ati nk'ingo mwenda nka 30 ziricara aha ingo 10 bene uko twe twari ingo nyinshi twari twicaye twese hamwe mu ruvunge uwo muntu yinjiye yarasa atitaye ngo afite wenda abo yosiga yinjiye afite kurasa kugutsemba arasa kubera ko ntiwari kumenya intumbi umenye n'umuzima iwe yibwira ko abantu bose byarangiye ubwo amahirwe tuza gusanga turi bazima gusanje basangaje bakomeretse bandashe ukuboko nibwo mama yabashe kumfata ko yari afite n'umwana w'uruhinja w'icumweru kimwe ubwo yabashe kumfata twumva kwese twari ndahekana twari kwasiga turi abana bane bato cyane urumva ko nta wararusha undi mwana isuba murasa aho ngaho na murumuna wawe papa aho ngaho kwasize yapfuye bamurasiye aho ntabwo yabashije kuba yahava nimwabashe no kumuhamba twabashe kumuhamba naho twamusize nta bindi wenda birebire twaba tuzi nyuma iyo sene yabaye hanyuma nibwo abantu bwakeye mu gitondo ubwo bari kwatwasa mu ijoro uje mu gitondo baravuga ngo nimuze ngo tubambutse ngo tubajane iwanyu ngo mu Rwanda ngo nimuze tubambutse tubajane muri uko hari inkomere zinshi zari zakomeretsa aho bamwe babarasha amaguru abandi babasha amaboko abandi babashe mu mitwe baravuga ati inkomere zose ngo zisigare ngo sigare inkomere aho ngaho ngo bazifatira imodoka ngo bazambutse noneho mama akaba yari afite ngo umwira wiwe ngo yari musaza ngo yitiranywa na musaza wiwe urumva ko barabira arambona arankweze umunyamurenge se cyangwa umubembe yari umubembe nyine kurumva ko n'abantu bari babana hafi urumva ko iwacu mu bivumu naho mu Gweba na ahantu haba hegeranye abantu barema amasoko bari bafitanye ndetse n'ubwira bashobora kuba baragabiranye n'inka ariko urumva ko bari baziranye hanyuma mama arankwega aramushira ati musaza wanje ati dore ndi mwana barashe musigana nawe amushire muri iyo modoka kuko simbasha kugenda mukweze mfite abana ndahekana none wofasha uyu mwana ukamusigarana ijambo nza nibuka yamubwiye yarambwiye ngo wanyamawe ngo twara umwana wawe ngo bano basigaye bimvye ikinogo hariya niho bagiye kubashira urumva mama yahise afata aranjana wa muwembe arafata ampambira igitambara yambura mama igitambara yari yambaye kubera ko amahuzu yose yari yaduhiriyeho ikanju nambaye yari yampiriyeho nabaye gusa ibishirigwa mama amahuzu nawe yari yamuhiriyeho aho ngaho ari amaraso ari ibintu bimeze nabi yambura igitambara arashweka abasha kunshweka nuko dukomeza urugendo tuva aho hantu tubona turavuye tujana n'abandi bari barokotse nibwo twambutse tuja mu Rwanda ibyo byose byabaye utarashakwa ntarashakwa nari nkiri umwana muto cyane nari muto icyo gihe papa yapfuye nari umwana muto hanyuma se mwahise mugenda mu Rwanda nyine twese tugenda mu Rwanda tumarayo iminsi itari mikeya kandi itari myinshi nyuma nibwo bavuze ngo reka bagaruke ababyeyi basubire ku itongo basubire muri Congo bavuze ko umugabo wawe yitabye Imana 2008 kandi agusiga ugifite imyaka 15 ubwo usubira iwanyu niko atubwiye umaze gusubira iwanyu ni ibihe bindi byakurikiye ntibaguhatiye gusubira gushakwa se urumva n'ukuri nasubiye iwacu maze kubura umugabo kandi urumva ko nari umwana muto cyane nta bitekerezo novuga ko birebeye nari mfite nta n'amahitamo yandi nari mfite urumva ko nagomba kuba umwana nyine ngasubira mu rugo nkaba umwana mu buzima busanzwe nubwo byari bigoye kugira ngo wenda ushobore kubyakira no mu rugo babyakire nasubiyeyo ndicara famiye ifata nk'umwana ndongera mu buzima busanzwe nyine imba nk'umwana hanyuma se uko wapfakaye ugifite imyaka mikeya niki cyakubujije gushakwa kandi nibaza ko cyambuze gushakwa ntabwo ndacyashakwa ntabwo hararengerana cyane nubwo iwacu mu kinyamurenge biba bigoye ariko nibaza ko igihe nicyagera nkabyumva nzongera nubake mbone urugo oya impamvu nakubajije gutyo ni ukubera haciye imyaka myinshi muri iyo myaka myinshi iciyeho udafite umugabo
utahise ushakwa wiyumvira ibitekerezo byo guhita ushakwa ugagumana n'ababyeyi bawe? urumva no kuri hagati aho umuntu yapfakaye akiri mutoya ni ibintu biba bigufiteho ingaruka nyinshi. hari ingaruka nyinshi zagiye zimbaho maze gushakwa ngapfusha umugabo ngasubira muhira. ndibuka igihe namaze gushakwa bamwe babajana mu Rwanda namaze amezi 6 ndi umuntu ndashaka gusohoka hanze. hari umuhano umwe nigeze kugeramo nagiramo nkabona abagore barasohotse hanze nkabona bose kwantunga intoki nguriya n'umupfakazi ngwa n'umupfakazi. ni ibintu manake byagiye mu mutwe bintwara igihe kirekire kuba wenda ntashobora kwiyakira ngo subire wenda kuba nashira subira muri mood yo kubaka kubera ko wenda natekereza ko wenda ibyambaye zososura kandi bikambaho kandi buriya hari igihe natekereza kavuga ati zose no guma imuhira kicara kabantujije. nibaza ko ari ingaruka nyinshi zagiye zingarukaho bivanye nuko byambayeho kiri muto ntabasha wenda gusporta ngo mbe najira kimwe ku kindi. hanyuma ibyo byakubayeho byose, kubura ababyeyi, kubura umugabo, bitewe na ziriya ntambara ziri kubera iwacu, ni irihe somo byagusigiye isomo ki? navuga ko isomo byansigiye ni isomo ryo kumenya aho kuba mu buzima ubwo ari bwo bwose. urumva ko uri umwana uvutse mu muryango w'ababyeyi bwaca ukiri muto ugisanga ntubafite, bwaca uracyari muto urashatswe ugasanga ntufite umugabo. hari amasomo menshi nagiye ncamo, hari ama etape nagiye ngeramo nobasha wenda gutanga isomo ku bandi kubera ko nabashe wenda kwiyubaka, mbasha kuba nabasha kwibana jenyine, mbasha kuba no kwirema kongera kagarura ibyiringiro nkabaho. ndumva ko ufite amasomo menshi ushobora gutanga. ni nihe message utanga uheza abantu, yaba abakobwa bagenzi baba bari gupfakara mu ntambara bakiri batoya bapfusha abagabo, ni iyihe message ubaheza muri makeya? urakoze cyane. nibaza ko message yanje cyane kugira ngo ngitange n'uyu mwanya nibikurikirana n'ibiri kubera iwacu mulenge. ni ibintu byabashe kuntusha bingeraho birasura bingarura image nuba naraciyemo ubuzima bwanje bwose. urumva ko nabaye mu buzima bw'intambara, arizo nangaruka z'ubu n'uyu munsi nkaba nkiri impunzi. niyo mpamvu nabashe kuba nabasha kuganiriza abantu ngatanga igitekerezo. ndavuga igitekerezo cyane notanga n'inkunga yanje. imulenge ni iwacu, imulenge ni iwacu, ni igihugu cyatubyaye, ni igihugu dukunda nubwo abantu batatanye hirya no hino, ariko ni igihugu cyacu. ibiri kuberayo n'ubu jewe byambayeho narizi ko nta wundi muntu bizabaho, ariko cyambabaje nuko n'ubu abarumuna banje bakiri kubapfakara bangana kuri abana batoya. ukabona umwana muto yapfakaye nta mpamvu, guhohoterwa, ugasanga ni ibintu bibabaje cyane, ni ibintu bikigaruka ku bwoko bwacu. nkibaza ngo ese twe tuzohera muri ibyo se nibyo tuzohera mu kuzogeza ryari? urabona imyaka dufite ntabwo ari mikeya. kuba naravukiye mu ntambara nkaba ngejeje muri imyaka nkirimo ni ibintu bitekereza nkaburira igisubizo. rero message notanga ku munyamurenge wese uzakurikirana iyi video akabasha kuba yayumva message nuko twahaguruka. umunyamurenge wese, umukobwa nkanje, umudamu, umugabo, twese tugahaguruka imurenge. uriya Bibiliya cyane ijambo ry'Imana, Nehemiya yabashe kuja kubaka Yerusalemu. urumva ko yari ubwami, yari umuhereza w'ubwami kandi yari afite ijambo, yari afite n'ifaranga. wenda yari gutwera ifaranga avuga ati mwege muri iyo ni mwubake, ariko yarahagurutse aragenda uko kumwe kurubaka ukundi kuragwana. kumva ko twese twahaguruka tukaje murenge tukubaka kandi twambara tukagwana, duhaguruke tugwane tubake. yego intwanira irakenewe, ariko hakenewe ko twege duhaguruka tugatera intambwe tukubaka iwacu hakaba heza. erega hari ibintu bishira umutwe nk'ako kwagiye duhungabana, twogeye ku misozi y'iwacu wenda tukaruhuka,
twogera mu nzu zacu kwicara mu nzu zacu tukaruhuka bitewe n'ibintu twagiye tubona kubera ko turi mu gihugu cacu tukaruhuka ariko kubera ko nubundi tukiri impunzi n'ibintu bigenda bitwereka ko nta cyizere dufite cyo kubaho hanini. Rero message yanje ku munyamurenge wese no kuri ndabizi ko abantu bose bakunda imurenge turahakunda ariko tubikure mu kanwa tubikure mu magambo tubishire mu bikorwa duhaguruke twese aho duherereye twese duhaguruke tugende. Intwererano wenda gutanga amafaranga birakenewe ariko bibe bike cyane kubera ko dutera intambwe Imana ntabwo izokoresha ifaranga Imana izokoresha twebwe twahagurutse twebwe twateye intambwe kumva ko iyo niyo message. Kandi indi message notanga ku bantu bose bagiye bahura n'ibyo bibazo hari abana n'abakobwa bagiye bapfakara bakiri bato cyane nasaba ko ibobona abantu babegera bakabereka ubuzima bakabereka ko na nyuma yo gupfakara ko ubuzima bubandanya bagakomeza bakabaho bakirema kugira ngo wenda ejo hazobe heza kuri twebwe. Ni irihe jambo wobwira aba bana bari gupfakara bakiri bato nkuko nawe byakugezeho ryo kubakomeza cyane cyane kuko wewe ndumva warapfakaye ukiri muto nyine kuva kera hari message ishobora kubaheza ibakomeza? Urakoze cyane. Message noheza abagenzi banje ndabizi ko imurenge hari abapfakazi benshi hari abana bapfakaye ari batoya bamwe bashoboye gutaha iwabo abandi barasigaye mu rugo baricara. Message no bahano kutiharana agahinda nuko bohaguruka bagahagarara nubwo babigoye hari uzishiye bicintege hari amagambo menshi abapfakazi bababwibwa hari amagambo menshi yo kubaca intege yo kubacogoza hamwe babumva ko no kubaho wenda bitagishobotse ariko nishaka kubahumuriza yuko na nyuma yo gupfakara umuntu ashobora kubaho agasura kare mu bundi buzima bwiza kandi bukaba bwiza wenda ukazamera nka bwa bundi wenda yigeze kubamwo ari kumwe n'umugabo. Hacari izingiro zo gushakwa n'abandi bagabo hacari izindi byiringiro zo kuba bonyine bo kwirema bakabaho bakaba babagira n'ijambo kandi cyane nuko bakomeza bagakunda igihugu cacu nubwo hagiye habamwe intambara zidutusha ariko bakomeze bakunde n'igihugu. Ngira turi ku musozo w'ikiganiro cacu. Dushimiye abakomeje kudukurikirana kuri chaîne yacu n'abakomeje gukora subscribe dusaba n'abatarayikora gukora subscribe. Turagushimiye umaze gukora subscribe kuri chaîne yacu ndetse dushishikariza nawe utarayikora kugira ngo ikore ukurikirane ibiganiro byacu byiza biguha amakuru umwanya ku mwanya. Murakoze cyane. Hanyuma wagira ico ubwira iyi chaîne yacu? No kuri ndashimiye IMUHIRA studio ndavuze Imana ibaho umugisha ibikorwa byanyu bya buri munsi mudahwema kuba mwakurikirana cyane amakuru y'umurenge ndabashishikariza gukora cyane mukegera abantu hari abantu baba bafite ibibazo sivye natwe hariho n'abandi buri umuntu yaganiriye wumva uruhutse wumva umutwaro umugiye kuvaho. Nkaba nasazikaza n'abandi bose kuba bakora sabone bakabasha kubateza imbere no kubashigikira kugira ngo cyane tubashe kwiyubaka imurenge. Sawa urakoze cyane. Natwe turabakunda cyane kabisa. Hanyuma mwumvishije message yatanze waba uri umukobwa waba uri umuhungu waba uri umugabo ibiri kubera iwacu twese biratureba mu mpano iyo ariyo yose ufite wohaguruka kagira ico ukoze kuri biriya bintu biri kuba iwacu. Abana bari gupfakara bakiri batoya abagabo bari gupfa umwanya ku mwanya abakecuru bari kwicwa ibyo byose birakureba aho wowe uri hose mu mahanga. Ntujyame kuko iby'imurenge birakureba wagira ico bikozeho nawe. Murakoze cyane.